Hello guys, nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel. Ku bantu bashyashya n'abantu basanzwe mwese mbahaye ikaze, kandi ni ukuri abantu mutwe mwakora subscribe, like hamwe na comment, ndabasaba kugira ngo mubikore. Aya mavideo rero nkora ni amavideo y'ubwenge, ni amavideo agufasha y'uburyo wakesitara telefone yawe ukabasha kuyikoresha neza, ikabasha kuramba. Kandi ni ukuri izi video ngenda mbakorera zirafasha, mujye muduha subscribe, mujye mukomeza mudufashe, muduteze imbere. Ubu rero tugiye kwigana uburyo akantu wakesitara muri telefone yawe, noneho batiri ikabasha gukora igihe kinini. Batiri ikabasha gukora igihe kinini. Ako kantu niko ngiye kubigisha. Aka kantu rero ni akantu k'ubwenge, ni akantu abantu benshi bakoresha, abantu batakazi. Ubu ngubu ngiye kukabereka. Wakesitara muri fone yawe, batiri ikabasha gukora igihe kinini. Kwa kundi batiri uyikoresha ukabona umuriro uri kugenda ushiramo vuba, ako kantu nukesitaramo ntabwo umuriro uzaza ushiramo vuba, uzaza umaramo, uzaza utinda. Ntabwo uzaza utinda cyane, ariko uzaza byibuza utinda, ntabwo uzaba umeze nka mbere uburyo wayikoreshaga. Ubu rero ngiye kukabereka. Murabona, uraza hano muri setting ya telefone yawe. Aka kantu abantu bose baragafite, iyi application ya setting. Noneho tugakandeho. Noneho urahita ugera hano, urahita uzana kuri batiri. Ahangaha handitse batiri, urahita uhakanda, muri kuhabona. Noneho urahita ugera hano. Ahangaha rero niho hantu tugiye kurebera ako kantu aho kari. Murabona ahangaha handitse batiri save. Muri kuhabona hari batiri save, hari on. Ahangaha kabiri, aha, yes, batiri save. Aha noneho ukigera hano, murabona ko ngewe use batiri save. Murabona ko gafunguye on. Reka ngafunge kugira ngo mubirebe. Murabona ko ngafunze. Noneho ningafunga hano muri telefone yanjye, leta bihinduka ibara ry'umweru. Murabona ko byahindutse ibara ry'umweru. Telefoni zanyu zose nimba bidasetinze gutya, ibara ry'umweru niryo riraba ririmo. Muri kubibona, ibara ry'umweru niryo riraba ririmo. Noneho murasanga aka kantu kameze gutya. Murafungura on. Murabona ko rero ubundi ibara ry'umweru niryo rituma batiri ijya umuriro cyane. Noneho ibara ry'umukara, ku bantu batabizi, buriya ntabwo rijya rigira umuriro cyane. Rero ahantu hose urajya urasanga hari ibara ry'umukara nyine. Murabona ko byahindutse, byabaye ibara ry'umukara. Noneho aka kantu, wenda izi nzira nimba ari izakure, muraza hano hejuru, dore ngaka. Ka kantu dore ngaka, batiri save, akanga gafunguye. Ubundi kaba gafunze kameze gutya. Hahita hagarukamo rya bara ry'umweru. Ndi kubona dore ibara ry'umweru n'ubundi rigarukamo, ariko kugira ngo wenda mutajya kure cyane, muzamure hano hejuru. Dore ngaka batiri save, dore ngaka akantu ka gatatu hirya ku murongo hirya, ni aka gatatu batiri save. Noneho wowe uze ugakande kuri on. Hariya hejuru ku muriro, murabona ko hari akantu gasa umutuku. Murabona ko gasa umutuku hejuru ku muriro. Aka kantu rero niko gatuma aka ngaka, reba hariya hejuru, aka kantu k'umuriro murabona ko gasa umutuku. Ubundi bwa mbere kasaga umweru, ariko murabona ko gasa umutuku. Rero batiri yawe ntabwo izongera gushiramo umuriro vuba. Nimba wenda yashiragamo umuriro mu masaha 3, ahita aba amasaha 5 cyangwa 6. Muri kubyumva rero ko aka kantu ari akantu k'ubwenge, ari akantu keza cyane. Mugende rero namwe mukesitare muri fone yanyu. Ni akantu keza. Abantu mutwe mwakora subscribe, like hamwe na comment muyikore kugira ngo dukomezanye. Murakoze cyane.